Hürmetli dostlar, press-konferensiyani boshlab chiqaramiz. Ham endi eng birinchi so'rovni beramiz Firdusning o'zine. Firdus, aytingizlar, пожалуйста, sizning Tatar yig'inida qatnashmog'ingizning sababi nimada? Big rahmat meni o'sha konferensiyaga chaqirganingiz uchun. Mening qatnashmog'imning sababi narsa endi. Men shunda üstün yıldızlandım. Nechik deb men olga qiziq tugul, men akcha ishlayman. Mana shu. Endi hozir Firdusning qirg'ishisi Firdusga sizni beramiz. Tadajada benim için ol показовка. Ularda qatnashlar istiyorum. Rahmat sizga. Endi hozir men so'rovni berasim kelar sizni umr bo'yi ovulda yashagan, ishlagan Albert Hazratga. Assalomu alaykum, hurmatli vatandaşlarımız, milletdaşlarımız. Mene ömrüm boyu ovulda ishladim. Hozir men ovulning mullasi Firdus Faritovich. Men aytasim kelar, shu Tatar yig'inida ishlab kolxozchilarni chaqirdim. İşte başka jırlı bir migran kişilerini çağırırsın. Şunысы racep. Sizni çağırmalarının sebebi sizden künleşeler. Çünkü siz bütün jırşılardan aldan barasınız. Zalarınız dolu. Sizden künleşeler alır. Rahmat sizga. Büyük rahmat. Amin. Amin. So'nggi so'zni endi mening berasim kelar bizning sponsorimiz Rabilga. Siz narsa ayta olasiz? Gapirdiğimiz Rabil Tatarcha bilmeyi şunu ko'rardim. С нашей точки зрения, не финансово нецелесообразно было спонсировать данную его выход. Вот там мы считаем, что на его концерт намного выгоднее нам участвовать, приглашать его на те или иные города, на те или иные мероприятия. На сегодняшний день Татар Жерунда мы его не спонсировали. Мы не считаем это финансово привлекательным для его имиджа, для его развития. Так что вот наша позиция в данном случае вот такая была. Bek rahmat, jurnalistlar, qaysigizning tag'in endi so'rovlari bor, berigiz. Firdus Faritovich, Tatar yig'i nishonchilari deb atalsa qatnashadingizmi? Sizde yok. Bizning de bulayda kelajakda planlar var. Mine İlsiye Bedreddinov bilen söz alıp bardık. Rifat Zaripov bilen, Ramazanovlar bilen, Alsu Azat Fazlıyevlar bilen Mirşar jiri yasamasak da ayrım bir proyekt yasarga isep var. Çünkü bu Tatar jig'inda endi men aytgan artistlarning ko'pisining ichida akchasi da yetmedi, поддержкасы da yetmedi. Biz bit endi ranjitlagan artistlar tugul, shunga ko'ra da biz nasib bo'lsa yangi proyekt üstünde işleybiz. Bek rahmat. Allah razı olsun. Башкирское телевидение агызыдай озон өмір. Өзі туған тілде көтерген быйыл. Туган тілде катнашырга быйыл инде біз сынга калдык. Менә 20-нчы елга инде Башкортстанда біз инде туган тел белән дә сөйләшүләр, әңгәмәләр бара. Һәм инде ТМда быйыл инде менә уртак тел таптык. Һәм шунлыктан инде nasip olsa şulay үзебезнең тамашачыбызга тамашачыбыз өчен эшлибез инде. Рахмат. Тагын нинди сорауларыгыз бар, журналистлар, әйтеп калыгыз. Әйдәгез. Менә шу нәрсә дип әйтәм инде, менә шу конференцияны җыйган һәммәсенә дә барыгызга бик зур рәхмәт. Яшәсен Татар җыры. Эшләсен Фирдус. Hem bizim Kemal Türk'üme gel orada. Rahmet size. Rahmet.